a church the mu na eno sa na how possible the ban saying sum bia na ewo ni mu dida nti na asesen medical ka say ya mamre ni amamre ni attraction spiritually no minim say o wani mienu ono de na nani o de buy no was different according to history it was a seer. When you talk of a seer obi onim hu asem obi tuma ka say cipher adechi meduma ka bebo we mistake ka bebo wampa those people are na sana na komfo Anokye na I'll be a 14 tellers. yes omo naturally omba wiase no na wo mukura no was different yeah ono kwan ni people ba asase so ada ye wo no kasai the last time I said it yeah say ye wo no na nsenifa ekura bia na nsa be kum so kura dufa na bodua no de obi akura bodua ye hu ba dufa no de na enye easy so betimi abie ni nsem enu nti midwife no ana say obi a oje na wo no try aba wantimi no fresh say eja no oba no nsem bi ma ya mentimi hu de wo na history chese eja no wura dan ni mu no an sunsun to ne ba no so no ne papa eja no sunsun to akran so no ti nani o ti nani at that time no say ano that is ano jik ti ade ekura ne nsem ne obi a ne bi mu ono ano de ma aye ne papa so ka si ye di history e chipa si e ka enipa ene ensenkyerene pa komfa no che ye ya de o kan mu ye nketwa ono nko ane nipa ya se ensuo to no na mu a ensuo to pa mfra mebo ba ensuo ni bi nka ono na